kaduk mace ratina robena akebai ate taresna buanah manggis cek nyaman rasana dikasih manis manis duben atena tade pole cuma tika setetikan tengkaresna robena kaduk mace ratina ate se seneng jak saking tika bisa aperen paksa tika kelem karena tang ate tresna pon relem tak bisa di bule rasa kasta mundule ta oleh tika robena kaduk mace ratina ate se seneng jak saking tika bisa aperen paksa tika kelem karena tang ate tresna pon relem tak bisa di bule rasa kasta mundule ta oleh tika robena kaduk mace ratina robena akebai ate taresna buanah manggis cek nyaman rasana dikasih manis manis duben atena tade pole cuma tika setetikan tengkaresna robena kaduk mace ratina